Okay, ndabashuje rero abateze amatwi James Sport Focus TV, uhawe ikaze kuri channel yacu iba ibafite byinshi kabisa kugira ngo umenye amakuru agezweho muri siporo. Aka kanya rero nabazaniye amakuru ya siporo ari kuvugwa rwose mu bice bitandukanye, yaba mu Rwanda yaba muri Afurika n'ahandi hose ku isi hose tubagerayo, ariko by'umwihariko aka kanya nkuzaniye amakuru agezweho i Burayi. Aka kanya rero mbibutsa rero ni ijoro rikomeye cyane, murabyumva cyane, icyo kinanganye cya Champions League abantu benshi bo bacyumvishe kabisa, imitima y'abantu irabarya bitewe n'amakipe akomeye abantu baba bakunda cyangwa ayo baba bafana kabisa. Aya makuru rero ni amakuru mbazane agezweho cyane ayibanda kuri Champions League. Bibutse muntu wanjye ukunda ibi biganiro cyane, mbere na mbere no gukora subscribe, ugakora like, ugatera na comment kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho tano kwa tano. Amakuru yacu ya siporo rero y'imikino, reka tuyahere ku mikino ya Champions League. Uyu mugoroba iri bukomeze kabisa, iraba ari imikino ikomeye, ngira ngo rero imikino rwose saa 12:45 ngira ngo hari match ziri bube cyane. Ikipe ya FC Barcelona iraza gukina na Olympiacos, match ikomeye, match itaraba yoroshye kabisa. Ikipe ya Barcelona abakinnyi bayo bagiye bava mu mvune kabisa, nk'abakinnyi nka Lamine Yamal, bamwe mu bakinnyi bayo bakomeye rwose baraba baje. Hans Flick araza kuba yabagaruye, dutegereje nimba ikipe ya FC Barcelona rwose iri butsinde ikipe ya Olympiacos. Ngira ngo no mukino rwose amahirwe ikipe ya FC Barcelona ni nka 99% kuba yatsinda Olympiacos. Ngira ngo si uwo mukino rero saa 12:45 ikipe ya Kairat Amati iraza gukina n'ikipe bita Pafos Football Club, nako ni akamaci karaho karaba gakomeye. Ngira ngo izindi match ziri bube cyane, ikipe ya FC Copenhagen iraza gukina n'ikipe ya Borussia Dortmund, na ikipe ya Newcastle United iraza gukina n'ikipe ya Benfica, match nayo itaza kuba yoroshye. Newcastle umukino ubanza yarawutsinzwe n'ikipe ya FC Barcelona, ngira ngo si umukino uri bube cyane. Indi match iri bube, ikipe ya PSV Eindhoven iraza gukina na Napoli yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Napoli dutegereje nimba nayo iri buze kongera kubona amanota 3 rwose. Naho ikipe ya Union Segriwazi rwose iraza gukina n'ikipe ya Inter Domera, nayo ni ikipe yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Inter Domera iraza kongera kubona amanota 3, ariko iraba yasuye ikipe ya Segriwazi yo mu gihugu cy'Ububiligi. Dutegereje niba ikipe ya Inter Domera iri buze kwitwara neza cyane. Naho match yindi iraba ikomeye, ikipe ya Manchester City iraba yakoze urugendo rwose, ijye muri Espagne, ijye gukina n'ikipe ya Villarreal, match itari bworohe kabisa. Dutegereje ikipe ya Manchester City nyuma yo muri weekend yazaga kwitwara neza, itsinda ikipe ya Everton ibitego 2-1. Ibitego 2 byatsinzwe na Erling Brot Haaland. Rwose twabonye Brot Haaland yitwara neza. Ikipe rero ya Manchester City iraba yasuye ikipe ya Villarreal. Dutegereje uko match iri burangire, ariko umutoza wa Manchester City rwose uko bisa kose ari kwitwara neza, ikipe ye imeze neza cyane. Ngira ngo rero indi mikino tuzagenda tugaruka ku mikino izakinwa ejo, aho ikipe ya Athletic Bilbao izakina na Karabag, naho ikipe ya Galatasaray ikakina na Bodrum, naho ikipe ya Monaco match izaba ikomeye izakina n'ikipe ya Tottenham Hotspur Monaco.
Monaco yo mu gihugu cy'Ubufaransa izakina n'ikipe ya Tottenham Hotspur, match tuzagenda tubagarukiraho. Bibutse rero uyu munsi rero isaa 3 hari match ikomeye, match ya kasamutwe, match rwose y'umuriro, match y'amagasa, nta yindi ni ikipe ya Arsenal kuri Emirates Stadium iraza kuba yakira ikipe ya Atletico Madrid. Ikipe ya Atletico Madrid rwose nayo imeze neza, match itaraba yoroshye, match dutegereje niba rwose uko izi kipe rwose ziri bwitware. Ese ni ikipe ya Arsenal tubabwiza ndani rero nk'umusesenguzi wanyu Santos Cliff. Rero ikipe ya Arsenal muri weekend yaje kuba itsinda rwose, yaje kuba itsinda ikipe ya Fulham, iza kwitsinda igitego 1-0. Ikipe ya Arsenal rero imeze neza cyane, amahirwe menshi rwose, amahirwe nka 99% ishobora kuba yakwitwara neza. Ngira ngo rero rwose ikipe ya Arsenal birashya bishyira ko iyi match yayitsinda bitayigoye. Ikipe ya Simeone nayo Atletico Madrid yari imaze iminsi yitwara neza nyuma y'uko yatsinze ikipe ya Real Madrid muri La Liga. Rwose amanota 3 rwose biraza kushya bidushyira biduha match rwose nziza cyane. Bibutse rero izi match rwose tuzaza tuzibabwira uko zarangiye. Rwose ikintu cya mbere no gukora subscribe, ugakora like, ukarayikinga, ugatera no comment kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bitugeraho, ugasharinga inshuti zawe. Bibutse rero rwose amakuru yacu ya siporo byibuze muzajya muyabona rwose izi saha rwose isaa 1. Reka amakuru yacu tuyasoreza aha. Wowe mwaye muri kumva nta wundi ndi Munyinya w'abaharamba baruhuta bisha ku rugamba, nabirayo mbajyayo macumu abanze mbatsinda mu mataha, naho kanitsinzi y'u Rwanda ninjye Nkotanyi rwamenye. Turi kumwe, hasta la vista.